Emdlalweni we-Kaizer Chiefs kanye-ke neqembu lamaZulu umdlalo we-DStv premiership uDumisani Zuma angeke aze abe khona-ke kulo mdlalo emva kokuthi-ke uye wathola kona-ke ukulimala. Kanti-ke uSiphosakhe Ntiyantiya naye-ke angeke aze abe khona-ke kulo mdlalo emva kokuthi-ke uye wathola-ke i-red card emdlalweni we-Nedbank Cup lapho-ke i-Kaizer Chiefs bedlala khona-ke ne-Richards Bay. Bese ukuthi-ke uSiyabonga Ngezana yena-ke uzobe ekhona ke kulo mdlalo we-Kaizer Chiefs namaZulu. Kanti-ke u-Erick Mathoho naye-ke uzobe-ke ekhona kuwona-ke lo mdlalo we-Kaizer Chiefs namaZulu. Fara kune.